megalayapost.news. Kumunong mikmat kanong po constituency siya kiyang dorbar tawaan ke jelang ba Meralbon CM ulapan pa ko jing songkuman ka bakra banyu iba ka school Eklavia Model Residential School kabalatay hakasnong PAM CM kelasdang menteri kam balawan ra ban plepait ba hanen kasngi do Conrad kesang ma menteri rang ba ka jela nakalyang ba Meralbon CM ulaong ba ka jingya lenti ban penurlong ya kini ka school kelasdang nadu usnam arja ka khandai hakaba kumunong mikmat ulatrish tom banwat ya kijaka ban penyang ya ka school badai ka jing trelang ba ka dorbar snong PAM CM lembat kara nong po kila ay sumubhaya katay jaka ban penyeng ya katay school kumbakalong menta ulairu kajeng kublay bakerpang yo menteri rang ba kajelaw Conrad kesang ma ubala kemen remboy menteri ketenat puli putih kajela halor kajeng urlong kanay ka school kabakerpang na kamta kiriulum kabadairu ka school IMRS baningkong kabala trikam bat plepaj baha kajela kabanlong kajeng kerku bar kajeng mentoy kibabon kilong yeng baduk ha umlingsin ar di blok namar katay ka school kaday kaba omdon kamban siyo pisah school kabakerpang na kabanta kiriulum dari school kebelah isa kerpang na kaliang jong ke Ministry of Tribal Affairs na kamtagi mentoy jong girulum hagani kadong magkathan gitu ni. Kublisi hajarmu ya menteri rangba, kublisi hajarmu ya menteri berikai nya katna kulit putih ba lakmen remboy ngamlah ban klet ya gejinya jenti hakabaide berkali ke school nadu usnam Arhajar Khandai kepengesdang banwat ia ke Jaka antu kepor idang de warubui kumu menteri bat kejingan tray rengkat bat kedor bat snong paham sim bat karaj nong po kiwal ai subhai kani ke Jaka na dapat te kani ke school kalong sisa kejing kerku na kubenta kinong snong hapo ke jela ke jungi bani songkemen ban penpena haji paipa jong kanong song jong ka konsensi ke jumi bagade ke school IMRS kepada nang ne pamsim kade ke menengkong hapo ke jela Meghalaya kadang de ke school ke menengkong kabala sedang balayo ban pli mena kesni hakaba kiwi ke school haki sinem di banwan kin senang bot bagade ke school ke belamang kerpang na kabanta ke umling si NRT blok hakabala bahak terpang ya ke admission ya kena school akan ke sinem arja apusan apundrio hakabala sedang ya ke kelas nadu kelas 6 kelas 7 kelas 8 kena school kita langhang ni kiba dan nagi benta per jong ka umling sin arbi blok nagi benta per jong ka temri boy bat kumjuru na kiwi benta jong jela kat tu kat ni kat kumki parameter ki guidelines ki belabu apo jong ke school bikin yo ya ke admission nama kata ngit scam bagane kalau ngajib ke ku ko khaw na ko benta ki longjing ki betul khamtam margani ke school ke bamdan kam ban siu ndare ke jingarap jong sarkar nama kata ke kentu na galian ke jonga kum nong ikmat ru ya ke department ya ke recruitment board ke badan na kapor na ko benta ban fit kerpang na ko benta gitu kilongying kibuan na kilongying kibuduna kayo akot nam kalong ngajik mentoy yiki termar kata kadi jim kerku pandeni scam ba kadang long ngajik mentoy na ko benta kilong song gijungi megalayapost.news.